Kinong high school SSA kiblaki khandai sngi lenter. Hapa mendamalki mentaga sngi kilatur cepo sekretariat da kajeng tu banyak kendu ya umutri rangba ka jela ukon rat sangma ba kamjuru ya umutri ka that ka thok ka puli ura kam sangma. Hai kini kinong lam anwat kim simladan hapo sekretariat nama kili jinglai penban kili sekendu no ya umutri jangatan social welfare babat ya katan tourism uba poleng do ban ai kini kimat jingdawa ke jongki. Teke ai ke balami dengan kajeng ya kendu ke jongki buat uba pol hadin ba kem simlia kendu ya umati rang ba kem juru ya umati katan kathok ka pule kini kadai ke baki nong hilam juga ni kaseng kelia batai ayo ban mi na kali ga jaka hakba watlala dan ga jimpat ga kaliang jong ka sarkar ibor penja jong sarkar hendrai ada bagilah kular bagi ya ga ka akor ke burom ti kila pelat ini bagi ya kumne tebunta ko besiboni ki paranan kai baro dari kasih jantia bakum juru Nagaro Hills. Kene ka sen ka bahetam jongki no hikai. Namar ba nila kentuk nadu Nagaro Hills baro. Kane pio I menta kimpat dan lut kibawan hadu menta ndrai idang don namar ba nila penbek baki awan hak rotation basis. Ka update dak menta kane singi galong bangila lek bani kedu ya u Chief Minister Badan Burom Ujongi, but Education Minister Badan Burom Ujongi. Dan Ray haka jingdan kane gajing shlaikum shake shapo Nagaro Hills. Di kila yalet shake bat lim shiblala banyak keduk yaki. Dan Ray nakaliang kajong administration kila ai jimbut ini bagi day banyak keduk no ya iba Paul Lindo ibalong spokesperson jong ka sarkar. Kumtangi layalet banyak kedua bat nilayo banyak peni ya kijungi kumgino hikai kebangi laya kedua betala kendai teli kisngi sampai ke besuk ini bangin syusyau angle kamtam ya ki no hikai kethei kijungi no hikai long kebe kijungi ki badan la kijungi khudrit kijungi bagin wansa bet hangne batni ena kaliang jongi ila yo ban phone markhamat hangka limba ke telefon ya Education Minister, but hangtau Education Minister la brief kibat kiba ka sarkar kala don kaga me jong jing ya keren mentah. Dia nak yang jong ila ya thu ini ba Chief Minister imshim lahul taktu kan itu kibat kiba Education Minister ula pun kre hak presentation ka balingkong ka jong kumta ila kwa ban ilapa ban modify susu ban penpa susu ban penjanai susu ya ka presentation ke jongi dia kaliang jong Education Minister ila dem ban penkre kata penrai ha jing snu bob ka don ke jingja ang ke ko Nagaro Hills kumtau Chief Minister badan burom jongi ha ban nek chati ban aiban sim ya kiti lamar ibalaja ki jingja ki basrusi anda wa Chief Minister badan burom jongi unda wan pai di Education Minister unsala ban ai ya ka presentation ke joku de hadir kata ke bami nangta kin sara sya kabinet bat ya ngiru kin seperti bat ngiru kin sanang manang ni syakmat ke bangi dang de banle henry tak hadu kata kapor ni kum kino hikai ni lerai bagi ni dan bai hangne ni ya syong bai hangne ni ya sabet pat si hangne tak hadu bangi dayo ka jingtho na kaliang jong ka surkah